अहनबदा मरोइबा पाव लेंगाकना सेंटर दा अरोइबा वा हाइननबा खनबा हौख्रे अरोइबा वारेप लौननबा ngasimak MLA सिंह लाकननबा खंगनख्रे हाइरि ग्रेटर मिजोराम नागालैंड की मंगलान सेंटर की वहाई अमना ममी सामनख्रे म्यांमार गलोना बंगम खैसिंग संबल खारगने फ्री मूवमेंट रेजिम लैररोय हाइना होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोख्रे मिजोराम ना मणिपुर की लंबी सेंबिननबा वाकत्ख्रे हाइरि लेंगाकना लीक ओइबनी हाइकिबा पावर प्लांट MISRC ना यंगसलुबददी 5 थुगाइरंबगे खुदाम फंगले हाइरि इमोइनुगी ngaगी मेला सलाक सारे मिनिस्टर MLA की क्वार्टर द ओइना मेला पांगथोक पिरुरो हाइना सैख्रे म्यांमार दगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट दा चेंसिलकपा मिसिंग लिसिंग मंगा चौंगा कुनग तरुक सुख्रे हाइरि CRPF की नोमई मरु न पानबदगी लाइकन रखिबा अमा लैखिद्रे पुलिस ता आरामबा यावी हाइपा कुकी की प्रोपेगेंडा पुलिस ना याखिद्रे मणिपुर बन मखा चथरी मियाम की पुंसिरोल दा चाउना अकाइबा पीरी रिपब्लिक डे नुमित्ता युमथोंग खुदिंग दा अमुबा फिरान थेतुना खम थेंगना वारे हाइबसे मालेम दा उहल्लसे हाइना थवाई मिरेलना फोंदोरकले निंगथौखोंदा मपा मचा याउना मिचम मरी हातकिबा थौदोक लैखिद्रबा मियोइसिंगी इमुंगी फिबम येंगलगा यानबा पुरक्त्रिबा फावबा हक्सांगसिंग लौखिरोय हाइना जेसिना फोंदोख्रे निंगथौखोंग खा खुनौदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना हातख्रबा थियाम सोमेनगी मचानुपाना फोंदोरखिबदा इपागी लमन खुमनिंगी अदुबो इमागा इसेगदंग लेहौनी खनबदा खोंग थांदोकपा ngamdre हाइबा वाफम फोंदोरखि हाइरि नार्को टेररिस्ट सिंगना चथरकलिबा मिहात मिपुन इंडिया की अरोनबा खुजल थौरांगना थोअनबनी हाइना प्रिपाकना फोंदोरगे मोदबुंग मितै लेकाई दाइखोइगी युमना इहान हाना मई थाखि सही 38 तालकपा लनथुम ओलहन बिखि हाइना खेतुइमयुम इंद्रजितना फोंदोरगे मणिपुर की ट्रेड यूनियन के लुसिंगबा सिंगना न्यू दिल्ली दा चरा हेंदुना खोंजंग संगसिनख्रे अमदी सोरेपाना रिपब्लिक डे नुमित्ता टोटल शटडाउन लाउथोख्रे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंगबो पुष्पारानी लाइसोमना तराम नोक्सरी ngasi ge headline da yauriba maroiba pausing hojik miyam da sandokna pijare Manipur miyam gi kholau civil society organization singi pressure na maram oiraduna Manipur lengak na matam kuirabagi tungda center da numit 15 ki matam tharaga aroiba wa hainana ba lengak paibada yauriba minister MLA sing khanaba hokre lengak ki oiba chapchaba firep amaga loinana वारेप लौनना बगिदमक मणिपुर की मनुंग अमसुंग मपान लेखिबा ngarang mifamda saruk yakidaba kuki jo kangluptagi lakpasing natana MLA sing ngasi numiyungba phawbagi manungda chief minister gi office ta lakadabani haina akanba pawzel pikre thajaba yaba mafamdagi phangba pawna hai chief minister secretariat ta ngarang numida wairam pung 5 dagi numidang pung 9:09 phawba pangthokiba lengak paibada yawba MLA singi mifamda MLA masing watpana maram oiraga ngasi numiyungba phawba yeithoknanaba warep lauke ngarangi mifam asida NPP gi oina Janghemlung Panmai NKC Independent MLA Sapam Nisikan BJP gi MLA Singh Sorokhaibam Rajen Thoksom Radhesam Karam Syam KS Raghumani L Rameswar Paunam Borjena Singhba khara khaknatana atai MLA Minister Singh Saruk Yakhe Puwari oihoragadaba mifam asida JDU ki MLA Abdul Nasir su saruk yakhe
पाव असिना मखा ताना हाई बीजेपी की एमएलए सिंगी मरक्तसु हौजिक थोकलिबा इनाई तानबा थौदोकसिंग असिगी मतंगदा अपुनबा वारेप अमा फावबा लौबा लेते हाइना सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखिबा अमसुंग पावसेदा फोंगनरखिबदुना मरम ओइरगा लेंगाकी ओइबा चपचाबा फिरेप अमा लौननबा यानाख्रे लेंगाक पाइबदा यावरिबा एमएलए सिंगना सेंट्रल गवर्नमेंट तोंगान तोंगान वाफम खरा थबा ओइना पांगथोरकननबा चेरोल अमा थागदौरी हाइबा चेरोल असि नुमित 15 गी मनुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट थबक तो अंथोरक्त्रगदि एमएलए मिनिस्टर सिंह फम थादोकपा अमसुंग बीजेपी थादोकपना चिंगबगे वारेप सिंह लौरकपा याबगी फिबम सिंह लैरे हाइना पावगी सोर्स असिना मखा तारी एमएलए सिंगी मरक्ता खाइबुंग तानबा मानबा अमसुंग अपुनबा वारेप अमा लौननबा होनबगी महुत्ता तोखाई ताना लैरिबसिंग ngasi स्टेटहुड देगी थौरम लोइबा फावबगी मनुंगदा इम्फाल यौरकदबनी अमसुंग सीएम की ऑफिस रिपोर्ट तौरगदबनी हाइना मसा मसादा टेलीफोन तौदुना सीएम ऑफिस तगी खंगनख्रे हाइना थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाव असिना हाइरे पनबा याबदी हौकिबा चहिगे डिसेंबर 5 दगी सही असिगी जनवरी 19 फावबा नुमित 45 कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना मैतै मचा पुन्ना 13 हाटख्रे अदुगा कया अमना सोहनख्रे मसिगिसु मथक्ता युम कया अमा मै थाख्रबने मसिदा मरम ओइरगा मैतै सिंग सावबा हेंगलक्लिबने मिजो एकोट कुकी जो कांबुना ngaliंgai matamdagi hauna ग्रेटर मिजोराम अमसुंग नागा सिंगना नागालिम मंगलन अदु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की वही परेंग अमना ममी सामनख्रे म्यांमार अमसुंग कुकी जो सिंगना खुंदारिबा इंडिया की स्टेट सिंग पुनसिलगा तोखाई बलेंगाक अमा सेमननबा थौरांग मतम कयागी ममांगदगी तौरकले थौरांग असिना मणिपुरदा हौजिक मई हौना चाकले मखोइदा नतना नागा सिंगसु पुनसिलगा नागालिम सेमगनी हाइबगी वाखलोंदा मिजोराम अमसुंग नागालैंड गवर्नमेंटना ngमखै संबल खाबा यारोई हाइना लाउथोख्रबने अदुमकपु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनदी मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुप की इरांग असी ngमखै संबल खादबना थोअनबनी हाइना फोंदोखिबा वाफमदु हौजिकती यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना ताबिबगुमना थोकले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट पेरेड सरू यारदुना हाइख्रे मदुदी म्यांमार गलोनबा बॉर्डर की एरिया सिंगदा संबल खारगनी अमदी फ्री मूवमेंट रेजिम FMR लैररोय बॉर्डर की एरिया सिंग संबल खाननबा अमदी म्यांमार गा संगथोक संगसिन यानरंबा अदुदा अथिंगबा थमलगनी हाइना लाउथोरकलिबासी म्यांमार दा नाकल अनी की मरक्ता चथरिबा लान असिना मरम ओइरगा मसिंग यामलबा म्यांमार की लानमिसिंग इंडिया दा लेप्पा लैतना संगसिलकलिबासी येंगलगने पाव असिगी मतुंग इन्ना इंडिया गा म्यांमार गा लोनबा बॉर्डर सिंग संबल खागदोरिबासी बांग्लादेश का इंडिया गा लोनबा बॉर्डर एरिया की मफम सिंगदा खारिबा संबल गुमना खागने हौकिबा था अहुमलोम असिदा म्यांमार की आर्मी सातुक हेना बॉर्डर क्रॉसिंग तौदुना संगलखिबा अदु येंगलगा संबल खाबगी थौरांग असे पाइखलकपनी हाइरे गवर्नमेंट की माइकेदेगी फंगबा पावगी मतुंग इन वेस्टर्न म्यांमार की स्टेट राखिनेदा पाव असे मखाताना फिजरे अराकान आर्मी मिलिटेंट ग्रुप ना मखोई की कैम्प लौसिलकपदगी म्यांमार की आर्मी सिंग अदु लेप्पा लैतना इंडिया तमना सेंसिलक्तुना मिजोराम की लवांग तलाई डिस्ट्रिक्ट संजफम लौदुना लैरे म्यांमार की लोनबा बॉर्डर सिंगदा संबल खारबा मतुंगदा लैबाक अनिगी मरक्ता संगथोक संगसिल तौबगी यानरंबा फ्री मूवमेंट रेजिम FMR दसु लौथोकलगने बॉर्डर की वांगमदा लैरिबा मियोय सिंगना इंडिया दा संगलक्के हारबदी वीजा लौबगी तंगाई फदबा लैरगनी हाइरे पनबा याबदी इंडिया म्यांमार की बॉर्डर एरिया दा संगथोक संगसिन तौबा यानरंबादो युमथंगनबदा लैबा मियोय सिंगी मरक्ता इथनिक ओइबगी मरी लैनबादु येंगलगा कुमजा 1950 दा अयाबा पिखिबने हंदक मिजोराम गवर्नमेंट सेंटर बॉर्डर एरिया दा संबल खाबा यारोई हाइना फोंदोखिबा लैख्रबसु लेप्पा लैतना म्यांमार दगी मसिंग यामलबा लानमी कया संगसिलकपा असे येंगलगा सेंटर दा म्यांमार दगी संगसिलकपा लानमी सिंग असे
हलहनबिख्रो हाइजखरे अमरोमदा असमगी तेजपुरदा पांगथोकपा SSB गी हुम्फुसुबा राइजिंग डे गी थौरम अमदा अमित शाहना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गी मित्यंग मखादा चही अहुमगी मनुंगदा लैबाक असिदगी नक्सलवाद लोइसिलगनी हाइना फोंदोखरे थौरम असिदा अमित शाहना नक्सल मूवमेंटगा थेंगननबा होनबदा SSB CRPF अमदी BSF ना लौरिबा थौदांगसिंग थागतनिंगाइनी सही अहुम असिगे मनुंगदा लैबाक असिदगी नक्सलवाद लोइसिनबा ngमलगनी हाइबगे अचौबा थाजबा लैबाक असिगा लोनबा बॉर्डर सिंग ngak सेनबदा अमदी छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार न चिंबा मफम सिंगदा चाउना मायोकनरिबा प्रॉब्लम असिदा थौना फरबा SSB गी जवान सिंगना अचौबा थौदांग लौदुना ngak सेलिबा अमदी लॉ एंड ऑर्डर मपुंग फाना ngakलिबा असि अखोई पुमनमकना मखोइगी पुकनिंग थौगतफम थोई हाइखी लोइनना SSB CRPF BSF की जवान सिंह अमदी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का खुसमनदुना टेरोरिस्ट सिंगी मायोक्ता अकनबा मओंगदा लांथेंगनबा ngamba aduna Jammu and Kashmir da yamna chauna ingtappa purakpa ngambane government asina su Central Armed Police Forces CAPF amadi Central Reserve Police Force CRPF singi yaipa thaurangi thabak sing mamang da su paikhatkre makha tana su makhoige yaipa thaurangi thabak kaya amasu soidana paikhalakkhigani loinana Prime Minister Narendra Modi na jawan singi yaipa thaurang kaya paikhatkre haiba wafam singsu phongdoke Manipur Human Rights Commission MHRC के चेयरपर्सन जस्टिस UB Sahana लुसिंगबा कांगबू अमना लैमा खोंगी पावर प्लांट यंगसिलुबदा हेवी फ्यूल की पाइप कक्थतुना लैरंबा थेंगनख्रे था असिगे तरागी नुथेलदगी हौदुना लैमा खोंगी पावर प्लांट तगे सेंथरकपा हेवी फ्यूल सिंगना कांतो साबल खुरखुल न चिंगबा खुल सिंग फाउदुना सेलिबा मखा खोंगदा सेंथरकीबने थौदो अदुबु कमीशन असिनसु सुमोटो केस अमा लौखतुना थिगलखिबने लोइनना कमीशन की माइकेदगिसु मणिपुर लेंगा के चीफ सेक्रेटरी अमसुंग DGP दा थौदो असिगी मतांगदगे मियांगी पुंसी अमसुंग हक्ता सिंगनरिबसिंगी मतांगदा करी थबक पाइखतली हाइबगी रिपोर्ट अमा पिखलकननबा खंगनखिबने मणिपुर लेंगा की एडिशनल सेक्रेटरी पवार की माइकेदगिसु कमीशन दा थौदो असिगी मतांगदा पाइखतलिबा थबकसिंग था असिगी तरागा मापनदा खंगलखे लेंगा की माइकेदगी खंगलकपगी मतुंग इना थौदोक थोकपा नुमित की नुमिदांगदा एडिशनल चीफ इंजीनियर ना लुसिंगबा कांगबू अमना मफम अदुदा चत्तुना यंगसिनखी लोइनना सेंथरकलिबा इचेल अदुना मखा ताबा तुरेल अमसुंग खोंगसिंगदा ताखिगदबदगी कन्ननबगीदमक कांतो साबलदा लैबा लबुक अमदा थैदोक्तुना थमखी मसिदा नतना सेंथरकलिबा इसिंगसिंग अदुगी सैंपल लौखतुना लैबोरेटरी दा टेस्ट तौननबगीदमक थाखी हाइरे मैतै फुरुप की यामना मरु ओइबा नुमित अमा ओइना लौनरिबा इमोइनु नुमिता पैलेस कंपाउंड लैबा हप्ता कांगजैबुंगदा डायरेक्टोरेट ऑफ फिशरीज ना सिंधुना अनिसुबा इमोइनु फिश फेस्टिवल पांगथोकनबा थौरांग ngरang तखेलंबा मनोरंजन की मतंग द सेमकिबा JSC की मिहुत अमदी पैलेस कंपाउंड की अकोइबदा लैबा इमा इबेल सिंगना अथिंगबा पीबदगे माइपाकपा ngमखिद्रे हिरम असिग मतंगदा मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ फिशरीज की डायरेक्टर आइस बालकृष्णना खुयेक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई लमदम असिगी हौजे हौजे ओरिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम असे येंगलगा कुमसी सही की ओइनदी इमोइनु फिश फेस्टिवल असे पांगथोकलरोय ngagi mela asi tha asigi kunganithoi imoinu numita pangthoknaba thaurang tawrakibane amaromda masing yamlaba ima ibel sing ado ngarang nungthil pung ani khara helakpa doida mela pangthokpham tamna thomjilaktuna athingba pikhibane oiriba phibam adu wari sanana bagidamak Imphal East Police Station gi makok thongba police officer sing khulai thuna sanglaktuna ima ibel sing ado themjinhanaba honakhi nakal ani ki marakta wari sanaduna wakhal tanaraba tungda matam ithin thinthadana semgat sagali bestol sing adu sithakhibane takhelamba manoranjan gi matang da semkiba JSC ge mihut amana hai
nga mela pangthokke hairabasu lamdam asigi miyamgi ngak sengani haina lairiba MLA minister singi quarter do oina pangthok piyu aduga makhoigi matu macha singi oina nga do hauna sabiro adubu hapta kangjaibung asidadi pangthokpa sungya yararoi haina phongdokkibane Kuki militant singna mihathina hatkraba khulngakpa takhelambam manoranjangi Misiga mari leinana semkiba jesina kaukiba pungni fugani pange Manipur pumbagi ban makha sathari tha asigi kungani thogi ayuk pung manga phauba sathagadaba ban asina miyamgi mahosagi punsirolda chauna akaiba pire ngamkhai ngakpa amasung miyamgi lanthum ngak senanaba moreda mathau toriba police commando singi marakta arambai tengol amasung atopa kangbu kaya ama yawi haina kotu amasung ITLF na sirakkiba maral adu Manipur police na yakhidre police control room na ngarang thokpa cherol amada hai moreda security force na tampaki lalhobaga pullaga thabak tawi haiba committee on tribal unity kotu amasung kuki inpi Manipur na tha asigi taraga tareta social media da thadorkiba wafam adu yumpham yaudabani madu miyamda lana uhananaba honabani haide ningsing bayabadi mamang sahigi me ahumdagi Churachandpurdagi haurakhiba kanglupki irang asida moreda kuki militant singna thengkhang kayarakta state security force da landaraktuna moregi SDPO singtham anan yauna police personnel ahum nomina kaptuna hatkharbane Kuki militant singna Bishnupur district ki Tingthaukhong kha khunhauda micham mari nomaina kaptuna halam laba matung maikei adomgi khoisaunaraba khunja singna makhoigi oina thengnazarage nomai piu haduna naran sainada leiba ani suba IRB gi headquarter da thomjin bada mafam adu da leiramba CRPF na kapthorok pada mioi manga soktuna laikanarakhi bagi manungda ama laikidre laikidraba mioi asi thinungaidagi pebam sana sahi kunga mathoine apokpa Chitranjanne mahak haukiba tha asigi taragani panda Bishnupur maikegi khunja naha sanirom galoina na kuki militant sing thengnazarage nomai pibiro haiduna naran sainada leiba ani suba IRB battalion headquarter da sanglubada mafam adu da leiramba CRPF ki personnel singna nomai kapthorok pada kokta nomai maru ama panduna sokpadagi North AOC da leiba Rajmedi City da aruba phibam da laikan naduna lairaklaba matung ngarang nongalamdai pung ahum lom taba matamda hospital asida laikhidabane mahaki thawai haudraba haksang adu postmortem gi damak rims ki mokta thamkhre haire Myanmar da hojik oiriba tangdu laita daba phibam asina maram oiraga Manipur gi ngamkhai lansilaga chensilakiba Myanmar masa punna lising manga chonga kunkataruk sukhrei masigi manungda lising manga sumna maubudraga mathoi di biometric loba loikhre haire official oiba report amana hai haukiba January 8 phawbada punna mioi lising mari chanipan kungani thoi Manipur gi ngamkhai da lansilaklaga chensilakhi masigi manungda lising ahum chamapan humphugani pandi biometric loba loikhre January 18 phawbada Kamchong district ki manung chanba Phaiko da punna mioi lising amaga chanipan humpuga taruk sangsilakre loinana lising amaga chatret yankhaiga taruk biometric lokhre haiba report asida palle Huimin thana da punna mioi lising amaga chama kuntrani thoi sensilakhi haire loinana lising amaga sumna humpuga humdoi biometric loba loikhre Pilong da mioi chahumga marifuni thoi sensilakhi makhoi loinamak biometric loba loikhre haire Scripta mioi chaniga nifutaruk sensilakpada pumnamak biometric loba loikhre haire namlida mioi lising amaga sumna kuntra mathoi sangsilakpada chamapan ga kunga taret biometric loba loikhre haina su palle Churachandpurdagi Mizoram phawbagi National Highway cham sumna ani B gi lambi asi thune yangna sembinanaba Mizoram gi advisor to Chief Minister Ais Gilja Lalana NS IDCL gi Managing Director Mahmud Ahmad da wakat khre haire Ais Gilja Lalana khuyek piduna thadorokpa cherol asida hai haukiba kumja lising ani kunga humdoi gi me gi tarik ahumdagi thokliba irang asina maram oiraga National Highway gi saruk asi hanadagi mathau taba yamna hengatle
ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒꯦ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯆꯍꯤ 75 ꯆꯨꯞꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯕ ꯂꯣꯏ ꯃꯄꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 23ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯣꯔꯦꯄꯥ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯝꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯄꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯦꯁꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯠ ꯗ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯃꯅꯣꯔꯟꯖꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯁꯧꯒꯠꯂꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯄꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯄꯜ ꯑꯍꯟꯕꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ G20 ꯁꯝꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯊꯤꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯝꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯣꯔꯟꯖꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒꯤ 52ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥ 3ꯒꯤ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ CBI ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯅꯅꯕ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ R.K. ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯕꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯟ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯥꯃꯣꯜꯖꯥꯎ ꯆꯍꯤ 68, ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯃꯅꯤꯇꯣꯝꯕ ꯆꯍꯤ 32,
Thiam Somendro Sahi Yangkai Taret Amasung Ningthaujam Navdeep Sahi Nipugi Misi Asigi Matangda Ningthaukhong Modern Higher Secondary School gi ground da Bishnupur district ki miyam gi oiba mifam ama phamduna thaudo asibu thamoi sokna nungaitaba phongdokhi. State asida thokliba irang asina maram oiraga miyam ware haiba malem pumba khangananaba lakadoriba Republic Day numit asida lamdam asigi miyam mipum khudingmakna amuba phiran singkhatpiu haina Thawai Middle gi convener TS Darana phongdokre. Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifamda TS Darana hai state asida thokliba irang asi India government amadi Manipur government na laksinbagi mami tadri Noma-nomagi awoinadum mishimina hengalakle. Lengak na tauriba thawong sing asi yaningdaba phongdokpo oina yumthong khudingmakta amuba phiran paihalasi. India lengak amadi Manipur lengaka kukila lobasinga khuyek pinaduna su taunakibadu ngakadaba chana kanglon sing thugaiduna hingsagi thawong kaya sathaduna lakle. Lengak na matam sana yengsindabana Manipur maisakli amadi mikap miraw kholna thallaba lamdam ama oire. Masida India lengak amadi Manipur lengak na khudakta su lauthokadabane loinana matik sab action laukhatkadabane miyamna su lairiba lenga asi ngakpi phamthoktre phibam asida lamdam asida lairiba miyamna mikap thoktuna lamdam asida sakliba mairi asi muthatpa matam oire hainasu phongdorakle. Manipur da micham miyam na thengnari bawaba sing amadi mihat mipun singi wakat asi lenga kilusingbo iriba CM da wakatana kanada wakat kadoribano wakat kayamarum thamlaba suwayel amata tawbidaba asina lenga asi mapi mapa leitre haiba miyam da nakoina na taklibara haina JC against the brutal killing of Takhelamba Manoranjan constituent part ama oiriba Social Development Association Kangsup ki member Ningthaujam Ajitna phongdorakle. Miyoiba mana hingbada mai ising haibasi changdraba yadraba amani Torbung Gram Panchayat ki khul singdagi lanjena ruraba matung lainga asina amuk khulda changba yaragani haiduna Thawai khubakta haptuna isagi khulda hanjillaklaga khul ngaktuna leiriba Churachandpurga Tainariba hauzik maitegi khul aroiba oiriba phagak saw ikhai asida numidangi matamda electric laktabana maram oiraga khunjasing mi painare lengang na thoba matamda midyang sangdrabadi khongjang sangsilagani haina phagak saw ikhai mamang lekai degi maira paibi lairenjam bina kobi khunja amana paumisingda phongdorakle. State asida thokliba irang asina maram oiraga mishimina mikap miraw khol kaya asi lephanba ngamgadaba laiba asigi Prime Minister ga unaduna wari sanadrabadi waroisin purakpa amadi lephanba oithoklaroi haina MPCC gi Vice President Hareswar Goswami na phongdokre. Opposition Party tarana sinduna Manipur Press Club ta ngarang pangthokkiba paugi mifamda mahakna hai Indiana yumthangnari baleibak Myanmar ga aphaba mari thamnana bahonabada BJP lengakna maitai singbu kathok kadoribane chahi taret khuntak laba matung Burmana maitai singda awaba pibasi hauzik thokliba irang asina oire loinana matam sanglaba Manipurda thokliba irang asi loisinanaba honabada Prime Minister na midyang changdrabadi loisinba ngamgani thajadre. Ahanbada thokliba irang asi popi yanthatpa amadi umang kokthokpadagi thoklakpa irang oina urami adubu tha mapan phajillaklaba irang asida haujikti geopolitics ki mami chauna tarakle. India gi security amadi economy fiscal policy ga mari leinana Myanmar ga phaba mari thamnaba honabada Prime Minister Narendra Modi na lusingba BJP lengak asina maitai singbu kathokadoribano hauji state asida oiriba lengak na kari thodang lawgani haibadu laibak thibani lengak ki kari wakhalon lairibano haibadu miyamna uba phanglaktre haiba waphamsu thamlakle. Makha tarakpada mapangiba pausing pijari. Kerala gi court amana miyoi taraga manga kumja lising ani kunga mathoi gi December da state asige samudra mapan gi district ala puja gi BJP gi OBC wing gi leader ama hatpagi maral sikre.
लाकलिबा लोक सभा मिखलगा मरी लेनना उत्तर प्रदेश के हानागी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ना महाकी समाजवादी पार्टी एसपी गा जैन चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी गा एलायंस सेमले हाइना लाउथोखरे करीगुंबा लोक सभा अमसुंग स्टेट असेंबली सिंगी मिखल मतम अमतदा पांगथोकपा तारबदी अनौबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सिंग लैबदा सही खुदिंगी चौराकना लुपा करोड़ 10,000 इलेक्शन कमीशन चार्जिंग तौबा मथौ तागनी हाइना पोल बॉडी असिना फोंदोरकले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लिसिंग मखादा मथंगी चही अहुम की मनुंगदा लेबा असिदा नेशनलिज्म के प्रॉब्लम सादा चामा लेररोय हाइना ngarang यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोखरे चाइना की मयाई थंगबा हेनान प्रोविंस ता लेबे स्कूल अमगी डोमिटरी दा मई चाउना चागलकपदगी मियोई 13 सिखरे हाइना चाइना की ऑफिशियल सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट ना फोंदोकले इजराइल गाजा की लाना रिजनल टेंशन हेंगलकलिंगै मरकता इजराइल ना सीरिया की कैपिटल दा ngarang sathakhiba मिसाइल स्ट्राइक अमदा ईरान गा मिसंग ओइबा लीडर सिंगी मीटिंग पांगथोकलिबा बिल्डिंग अमदा मियोई 5 सिखरे हाइना वार मॉनिटर अमना फोंदोखरे हौकिबा चयोल अमरोम असिदा यूनाइटेड स्टेट्स दा उनपुबा अकनबा नोंगलै नुंगसित सिटपदगी यामद्रबदा मियोई 50 सिखरे हाइना ऑफिशियल सिंग अमसुंग यूएस मीडिया रिपोर्ट सिंगना हाइरे रिपोर्ट सिंग असिना हाइरेबदी काहेना इंगबा उनपुबा अकनबा नुंगसित सिंग सिटपा अमसुंग लंबीना सिंगबा मफम सिंग उनथाना कुपसिनखिबना मरम ओइबना मफम क्यादा मिशिमिना यावबा एक्सीडेंट सिंग थोखिबनी हाइना फोंदोकले यूएस अमसुंग यूके ना हेना साउथोरकपा याबा लान अमा थोहंदना येमेन हौथी मिलिटेंट सिंगी मायोक्ता सथरिबा मखोइगी कैंपेन हेना कंसिल हनबगी लंबी सिंग खनरी हाइना वाफम असिगी मरमदा नॉलेज लेबा फोर्स सिंगना फोंदोखरे मखा तारकपदा सानबगी पाव पिजरे कुवैत न युम्बु ओरगा सथरिबा एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन शूटिंग टूर्नामेंट की ngarang पांगथोकिबा वुमेन्स स्कीट फाइनल दा सिल्वर मेडल फंगदुना राइजा डिलोना शूटिंग मसानादा इंडिया की 19 सुबा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा फंगख्रे टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइनीज ताइपेगी ताइजू यिंगना ngarang sanakhiba सेमीफाइनल दा सिंगापुर की यो जिया मिनबु स्टेक गेम दा माइटीबा पिदुना $9,9,50,000 की सेल की मना लेबा इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट की नुपी की सिंगल्स दा फाइनल संख्रे टॉप सीडेड पोलैंड की आइगा स्वाइटेक ऑस्ट्रेलियन ओपन की थांगजुनुमित सानखिबा वुमेन्स सिंगल्स के अहुम सुबह राउंड दा चेक रिपब्लिक के टीनेजर लिंडा नोस्कोभा की मकुता अहुम तरुक अहुम तरुक मरीदा माइथीदुना
Melbourne Park ki ahanba amasung career gi manga suba Grand Slam title lawbagi manglan loisinkhre. AFC Asian Cup 2023 gi ngarang sanaki ba Group E gi match da Jordan amasung South Korea goal ani da draw satkre. Sanabagi mapan suba minute South Korea gi Hyung Son Min na penalty da chankiba goal na mangzil thakrabasu Jordan gi Yong Woo Park na 53 suba minute pansil ama sanduna manahan ke. Baroda da pangthokadaba Senior Women's Interjournal One Day Trophy 2023-2024 da saruk yanaba North East Zone team gi squad lauthokpada Manipur da gi sanaroi ahum amasung support staff ama khalakle haire. Manipur Cricket Association MNCA na thadorokpa cherol amada Baroda da tha asigi kunthra dagi February 8 phawba pangthokadaba Senior Women's Interjournal One Day Trophy 2023-2024 da saruk yananaba BCCI gi North East Zone Journal Selection Committee na North East team gi sanaroi tara manga amasung support staff manga lauthokpada Manipur dagi ahum yaurakpane. Makhoi sing asi PTRC Pasoi gi Rajkumari Linthoi Ngambi Thau Thangmaiban gi Ningthauzam Monica amasung Thau Thangmaiban gi Haurungbam Kiran Bala Chanuni support staff tana Waikom Gangana NE John team gi assistant coach oigani. State Association asidagi sanaroi ahum amasung support staff ama North East Zone gi khalak libasi sauthoksa ningai ni haide. University of Jammu na yumbu oiduna pangthokadaba All India Inter-University Wushu Championship 2023-2024 da saruk yananaba Manipur gi University gi team lauthokre. Youth Amateur Welfare Association Yawa Singjamai Leisang Them Leikai na sinduna ngarang dagi Winter Sepak Takraw Coaching Camp 2023-2024 haukre. Fencer Sambudram Zenit ki silver na taruk suba Khelo India Youth Games da Manipur gi medal account hangkre. Madhya Pradesh na yumbu oiduna sathariba games asigi ngarang nini sanba numita sanaki banupa masa ipi individual gi final da Zenit pu Tamil Nadu gi Unblessed Gwen gi makuta tara manga tara mathoi da maithi hokhibane. Amadi Indian Super Cup 2024 gi ngarang sanaki ba Group B gi match da Jamshedpur FC na Silong Lanjongbu pansil ani sunoda maithi ba piduna group gi makok oiraga no out stage changkre. Loisilakpada ngasigi headline da yauriba maruoiba pausing amo hana pijare. Lengak na center da aroiba wa hainana ba khanaba hokre aroiba warep launana ba ngasima MLA sing laknana ba khangan khre haire. Greater Mizoram Nagalim gi Manglan Center gi wahai amana mami samhan khre Myanmar galona ba ngamkai sing sambal kharagani free movement regime leiraroi haina Home Minister Amit Shah na phongdokre. Mizoram na Manipur gi lambi sembinana ba wakat khre haire. Lengak na leak oibani haikiba power plant MSRC na yangsilubadadi pipe thugairam bagi khudam phangle haire. Imoinu gi nga gi mela salak sare Minister MLA gi quarter do oina mela pangthok piruro haina khongjang loi singna chaikre. Myanmar dagi Kamjong district ta sensilakpa mising lising manga chonga kungataruk sure haire. CRPF ki nomai maruna panbadagi laikana rakhiba naha ama laikana bangamtana laikhidre. Police ta aramba yawi haiba kuki gi propaganda police na yakhidre. Manipur gi ban makha sathari miyam gi punsirol da chauna akaiba piri. Republic Day numita yumthong khuding da amuba phiran thetuna kham thengna ware haibasi malem da uhalasi haina thawai mirel na phongdorakle. Sorepana Republic Day numita toten shutdown lauthokre. Amadi chin kuki narco terrorist singna kanglai pakta satharakli ba mihat mipungi thabak sing India gi aron ba thausilna thoan bani haina pripak na maral sirakle. Bijariba pausing ase galoina na hosiki di
नुंतिगी फोंगलिबा पाउसे सिंदगी लौथोक्सबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजाबा लोइसिनजरे मिडियंग ताबिरिबा अमदि ताबिरिबा सिंगबो अमुका हना पुष्पारानी लाइसमना खुरुमसरे Layang-jari Kakching Diagnostic Kakching Supermarket 64 Shopping Complex Mafam asida Specialist Gynecologist ki Doctor ani lakpiduna yumsa kaisa kudingi nungtil gi pung amadagina nungtil gi pung mari fawba amadi Second Saturday khudingi ayuki pung nipan dagi nungtil gi pung ama fawba layang jagani nungtigi OPD gi khudong chabasu thamjari amadi blood sample collection gi khudong chabasu bijari loinana mafam asida ultrasound ECG blood test x-ray na jingba khudong chaba bijari akupa marol gi damak 8798544988 amuktang hana 8798544988 hadiba number asida contact tawiyo